Hei hi Akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Mizoram State Human Rights Commission din thara chairperson Masabiratan Pimar Livan kung laklu ani. Mizoram Government Educated High School Teachers Association Migata chuan sarkar laka anungwalu nalantir sunzamnan vein khan wana pahul kotan pungkhom. Prime Minister Narendra Modi chuan thaleni ni hian rampum huap Nasha Muktayova for Fixit Bharat Sankalp Abhiyan Hongdon. Lok Sabha chuan vein khan Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill sani somnipuruk a pass. Gauti High Court just retired Pimar Livan kung chu Mizoram State Human Rights Commission din thara chairperson Masabiratan vein khan laklu ani. Laklu in khom hi Lok Bhavan Darbar Hall ani ni Governor General Retired Vijay Kumar Singh arin mathutem tirin alalut ani. Chairperson of the Mizoram State Human Rights Commission solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Pimar Livan kung baka hian Mizoram State Human Rights Commission member tan pukelal nging lovale pu vanal en moete laklu ani bok. Heuna hian Chief Minister Pul Doma Speaker Pul Bigzama Opposition Leader Pul Sanamaral te Minister le MLA tele Sarkar Department how to te antelani. Mizoram State Human Rights Commission hi kumsahni somni puli khan Chief Minister Pulal Doma ka Ishroya Council of Ministers chukom chuan commission din hi alawrel to ani. Mizo Language Development Board MLDB noya 8 Schedule Study Group board say background and status of Mizo language lakhabu chu sarkar le puya thon the turin pe fel ani to. Akaswani News Aizawl zona sangin Mizo Language Development Board Secretary Pula Sangpui chon MLDB din tira tangin India dan pui huanga Mizo tong dalu chu hunrei taka tangin anthil tumani kumin Mizoram Legislative Assembly session khan he thui sai hole ni in Mizo tong h schedule da chu house in nungrol takin apomaniati. Pula Sangpui soidanin study group hian chaktakin mala background and status of Mizo language le khabu Mizo tong tobul Mizo tong din hun le Mizo tong mandan ne zirdan sang tezi anachu sarkar le puya thon thei tura pe fel anito ati. Mizo tong ron pian chua dan te general background kanan da introduction a chuan elaya Mizo tong official language ani dan te state zinga official language omchun ani dan te khangka yemo apoimo do usual tu rakha kar introduction ai kanan zia ka chuan general background of Mizo language antia Mizo tong chu changa thupunga kan riat ngai hi kanan zia langa tun din huna Mizo tong kan khenchin te kanan ziak le chu ta chuan Mizo tong ina kan khenchin kan tia hian kha Google te Mizo tong seng lu an ni chhodan te Mizo tong mangtu kanan pun chhodan te kang khaw chipchia takazi ani. Mizoram Government Educated High School Teachers Association Migata chuan sarkar laka lungalu nalantir sunzomin vein khan wana pol kotan thukhoma. Ehuna hian Migata President pu Valal chunga chuan thusoin tunma zonga sarkarin school provincialization na kalpui dana thingtlang na khopui school te enrollment mangin khir takina te ngai lawati khotlangin anmamo awang zoka provincialize mai thinani hen school sarkarin alo provincialize to te hian khotero te mipui potlem te zirlai potlem te lo omto thinna ani thusoin chu tiang thleng chuan sarkarin provincialize kalpuin mai ngai lawati hetianga te na anom man thin mang hian provincialize sarkarin pe ve ngei turin an ngen tlatani ti khotlang school din hun humhim tu le Chanchinthar le khathiam nazong mek le zirlai tan voin thleng hen pen chuak an ni thuan soibok ani. Sarkari khotena school adin thailo awangin khotlang changrol ten mamo na awangin school te an lodin thina chuda chon thaito pa school an lodin chu en kolin an huwa sarkarin lak sakin din hun thazoka I sarkar skula ran kai aloni thinai chu voini thenga Mizoram le Indiaram state sang poa government school kan ti lo pian chhaudan aloni thinani amai ro chu he school an ran kai te hi criteria thinglo an tin ti ve ngai lo khotlang mi puiten an mamo awanga din sarkarin na provincialize mai ani hei mi puiten min hriat sak kan du ni kan correspondent report ngai thang
he huna hian sarkarin provincialize an ni to na asu no order te tun na school trend khat a provincialize na order te le sarkarin lamsam grade ni nei ta da thak tum na rules te an hala hei ba ka hian migata member district sang sanga tanga ku som ko chuanga tanga thok tu mi zaruk vel kal khom te chuan an din mun ngai provincialize da let an phu na thu te school provincialization kalpui dana power to relax rol khai taka man an du thu te le an school din mun lamsam grade ni nei ta tlak niam an du lo thu te manga awrol na hun an mangbok migata hian tun thani somni pakhat khan lung oilo nalan tirtanin ni ni chung an na thon huna batch duman bela ni somni pathum len ni lia khan no teaching day mangin no pangte chu sikul kalpui thovin zirtirna pelowin sikul an kala july ni somni pasari le ni riat a khan mas casual leave an la le a ta hian mizoram hun sang sanga adok high school somko chuanga zirtir tu ma kallovin na thoklovin an omnin an soi ani hapta khat chung nor hi an hoi hotta a sarkar nor chunjom zel an tum thu an soya he an malak na sarkar laka an thil phut te hi an ma ni zirtir tu tan chau ani lova patlang din mun sikul din mun hum himna le thalai le khathiam zirlai na zong mek te tan ani an ti ani la shroi tlonga Akashvani News Aizawl Mizo Zulai Paul MZP chuan migata te nor mek na hian palai na thokin voin khana changtu minister Dr. Wal thana chu MZP pisapuya lengin migata te thilngen le anno na chungchang soi hova Advisor Chief Minister Pulman Punte MLA an soi puiboka hemi chungchang migata le sarkar lam chu animbek felwa thei an be seti thu semin an soi ani Jal Sanjay Jan Bagidari Catch the Rain san samne pruk chungchang soi hovin voin khan sersi pa borsa popol el khum hovin meeting ne ni a meeting an sersi district chunga tuin hum hal dan turte tuin halero tui luangral tur venna siam chungchang te senso tam silova tui luangral mai tur ven dan turte sarkar department sang na scheme sang te thunjoma thona thajok omthei dan turte mi puite na tang rula malak dan turte department te malak na mu zoka enjoy ni theina turle data mu zok omthei na tura JSJB CTR portal enkol dan turte le target ten so thei dan tur sang te an soi hawani Sarsip district a JSJB hoting ta kalpui di theinan tui na kangchat mai theina munte zir chianga action plan normal taksiam ni se ti arela ni a mimal pol a sarkar office zena in tinten ro tui khol khomna sang she thale theu thein turin chakjok am halak ni se tinan relani no point kholte lemna ramsunga tangya tamjok siam choka zinani pa form tur man rote mang or tur mlangna national action plan for toys awangin rampo namatrain in kholte lemna chi ho laklu atlem chawa hemi chungchanga hian lungle toys zonalian le lunber uncle shop dor nei tu le angak tu pudina chuan kumsani somhnia india sarkarin national action plan for toys NAPT kalpui tangin rampo na tangin toys anchalut to manglo ti a heti rahen india company chu fun school simbale vivate anjona sathu soi bokani india ko chuak hi amana toma no pangte zitina manruate antitela hengte tundin mna chuan anjor so tamberani atibok kumsani somni chawa covid riale na tangkhan toys shal atlaniam ti pudina chona soya heya chan pakha chu mobile phone in aron lanwang nia ashria thu soya tun ma chon pa som nan min toys anin pek line tuna chuan nu le paten mobile phone an fate an nei sang zok tani atibok Chanchinthar Akashvani Aizawl tanga ponani a naktu jingda serle chanve Chanchinthar ponani ang TB hi microbacterium tuberculosis in athenania bora ka tanga kan hiplu ania mi tu pon kan ve the bora ka tanga kan hiplu chu chwa pa lutin chwap TB ba ka taksa hun sanga TB natna athen the TB sikhi mi tam takin kan pai anga ngai ani khoven mi pui hun lia chana hun khatti hian TB sikhi kan pai anga ngai ani ma se taksaral veng tu ten an do the china wangin natna asiam lem lo taksaral veng tu ten an do ne lo chuan TB sikhan taksa natna aron thlen thei china chu TB ve kan ti chu ani chuap TB ve te chu an chuapa TB sik tam tak oma wangin an khu emo an ha chiao zongin TB sik an khu chuaka khang TB sik borua ka lo chuak te kha midangin an lo hip lu chuan TB an lo kai chong thina alo hip lu tu te kha an taksaral do tu in TB sik kha alo do ne lo chuan achunga kan soyang hian TB an lo ve ta thina ni Prime Minister Narendra Modi chuan thale hian rampum huap nasa mukta yova for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ahongdon rampum huapini zachungin thalai ta churu hlolaka an filim na tule do tura an theina hai sole Poland be pui thakne dona My Bharat platform mangin campaign hi thale ni train kalpui turani a ruhlo omlo na India siam tura rampum huap malangna hian inzirtirna van tlang me pui te na thohunale me pui tamjok tal thena turo manna siam ani ang
Lok Sabha chuan vein khan Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill sani somni paro ka pass he bill hian dan man lai Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 aron siam thadona dan tharain shamna na jok siam belani a exam zona pu drama pur tu de kum som thleng lungin tan ne cheng vai bet som thleng choi the na tur ba ka in le lo thlenga shen sak the na tur da ani a soi huna zona changin Union Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh chuan sarkarin bill chu zirlai te le thalai te ham thana tan theito pachu ti talang tu ni thu soi ani Mizoram Football Association Nuaya in Elna I-Day Football Tournament su Wain Khan RG Stadium a khelchun zamani a in kelma sazoka Mizoram Police FC chon Sydney Fine Gangam SC an a in kelhunung zoka Dinthar FC chon 4-2 in Bongkon FC an ne thungani Viksit Bharat Aizawl Sports Festival po wena ne chun zamani a Durtlang Football Stadium under 16 in Huanga semi-final khelni in 4 BFA Durtlang no chon 8-0 in Cholmun YC an ne ani Chanchinthar Serti Topna na tlang pui Mizoram State Human Rights Commission din thara chairperson Masaberatan Pimali Van Kung Laklu ani Mizoram Government Edok Aided High School Teachers Association Migata chuan sarkar laka anung alo naran tir sunjom nan Wain Khan Vana Pohol Katan Pungkhom Prime Minister Narendra Modi chuan thale ni hian rampum huap na sa mukta yuwa for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan Hongdom Lok Sabha chuan Wain Khan Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill sanu somni paruk pass chu chu zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani